Go ahead. Yes, Idol Bernard. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Di ka agkyak ata kita. Anen. No, di ka kano agtigerger. Akita na bangbang kano tikudil mo. Kada ito'y subject. Iti sinesh ita tangal daw. Ngamin da ito'y nga subject iti sinesh ita ket may sa local chief executive. Akabuting dagiti empleyado. Alang empleyado no di kat di dagiti medyo asidegmet kenkwana. Ngamin no saan nakaakajhive no saan nakaakayat ket medyo delikado kabasit. Itsapwera ka. Itsapwera ka. Nang ka nga itsapwera. Ken no saan ka nga bita-bita kenkwana aketa awan matumba ka kunada. Hoy. So nakabot-botang. Auntie, wag ganun. Kaya nakakano apatumbaen ni Apo a local chief executive. Basar ni asset isinesh ite. Nabak ng kano daytoy ken kaya na abayadan ti panagbiag. Sino kumamo tinagmayor nga hangambak nang. So pay Mano ko magasusin da tunggal election di kadbak nang da amin. Narigat mo deto nga klo ngem ko nati asset isinesh ite. Aket kaya na kan nga bayadan ti biag mo. Paunay mo deta kaya na kadbiag. Mabayadam aya ti biagaan. Dakad makabayad ti biag. Kita man ni Judas Iscariote ba? Mabayadan na ti biag ni Apo Jesus. Amen. Ket na pinamayan na. Tinudas at biag na. Tinudas at biag na. Iso lang ti bayad ti biag. Laglag po ang deta. Yes. Apo nga benggem. Amin ka no. Makita na a threat. Wano pangta iti trabaho na anarugit. Ket kaya na nga ikaten iso kaya na alabanan. Di ka no kagura ni empleyado ni Apo Mayor ikaten na. Ikaten na. Ya Allah. Dalusan na dagusen. Nagmadimot na. Apay balat sibuyas deta. Supay mapalisamot nga deto nga janitor kun nakarta kaya na nga dalusan. Kun napay ti asa ti sinasitay. Kita saan na ka na maplastar ti konseho na. Ngamin kabot-buteng damot da iso na kano. Apay kumamang plastar iso na kit executive officer iso na. Hamo ka legislative leader. Oo. Mo de asset iso ti magbagana at ano sa mo deta asset. No kano mapanda tumulong. Akat sobra pa kano de talo nga mapan umatendaren. Di da kayat nga kadwa. Dahil ka na local chief executive ket kasla ada apak na weno dan summit sakit nga Ecolalya weno ada ulit-ulit na naka 80-80. Nakulit ka no kunada. Nakulit. Ti ka no theme song wait na. Lang. Ana detoy. Agtultuloy, outgoing, incoming. Agtultuloy. Agtultuloy? Di ka save di giti agraduaren. Ti ka no theme song na ket lulubog lilitaw. Ay, lulubog lilitaw. Ken, dati tiklutan Idol ba? Masarakan ti makindaya pa sa Ilocos Norte. Ken, dati ka no local chief executive ket basta ti naganakat pang radyo. Para ti sinesh ite Idol Lawrence Corpus Martinez tatak. Amen.